Železnička stanica Haydarpaša Gari, mesto gde su se Ali Reza i njegova porodica prvi put susreli sa velikim gradom, sa Istanbulom. Oni su i danas bili ovde. Čekajući završno snimanje, glavni glumac serije Halil Argim ekskluzivno je snimljen i za Prvu televiziju. Naporno smo radili, ali vrlo sam zadovoljan. Smatram velikim uspehom to što sam deo ove ekipe. Sve je počelo selidbom iz provincije u Istanbul. Pokazat će se da ovaj grad ipak i nije baš idealno mesto za njihov miran i siguran život. Ferhunda je uticala na to. En kalın çizgileriyle söylendiğinde... Možda postoji dosta toga negativnog u liku koji igram, ali i posle prvih epizoda, kada nastavite da pratite seriju, vidjet ćete da svaki lik ima neke svoje loše strane. Sve te čudne sudbine glavnih aktera prepletale su se baš ovde. Ovo je kuća u kojoj je serija snimana. U njoj je živela porodica Tekin. Dökülür yeni bir yaprak daha, vururken yüzüme sonbahar. U scenariju piše da su iz kuće odlazili, ali da su se u nju i vraćali. Vi ćete otkriti zbog čega. A do tada, glumci serije Kada lišće pada pozdravljaju vas i podsjećaju da obavezno gledate Yaprak Dökümü. Yaprak Dökümü'nü izleyin. Merhaba Silvistan, merhaba.